ngapden sobai piki parlok ki bistanat ban page yakre ka video hang ka channel ayu eling Haaland udon ban ong yo Lionel Messi habakli yo best player bad ya ka Ballon d'Or award eling Haaland ubade big fan jong Cristiano Ronaldo haka baka pertai baro ka tip yakata haka ba eling Haaland wa idolize ru yo ne urang lekai bakan sai bat usnar tep kol jong kari Portugal Cristiano Ronaldo Andre eling Haaland habakren haka we ka interview haka baka Manchester City kadang pun kre mentaban ya kun persya ya klub Copenhagen haka UEFA Champions League bat habakali ya best player haka de juk ka bamta bat kumjuru ya ka jingbom yo kur jong ya ka Ballon d'Or award jong usnem arja arplai hadin ka jig sharem no ha Lionel Messi kumta nakaleng eling Haaland la jubab da ka bo ngamtip Andre ka longpat ka chingkli ka bamhatam bat kalong ka basya bo Lionel Messi udah ho banjob namarula job ya ka World Cup kumta ngamtip ka ka bangaong udah sya best player man la ka jinglikai jong ngangai ya kata ong eling Haaland warla udah big fan jong Cristiano Ronaldo Andre ula jetpat Lionel Messi kum best player lane kum orang lekai football batipit hakare ka juk ka bamta bat haba pai show eling Haaland lawan hakakardan kabar haka jing yakni ya ka Ballon d'Or award jong snem arjar polai bat haka ayo melekai jong snem arjar polai eling Haaland loyo ban tap adu san po artliki goals habaro ka jiglekai nakam ta ka club Manchester City bat la $1,000 ya ka record haka bolyo ban tap adu laipun ritliki goals haka English Premier League bat menta ka samoy eling Haaland udang don haklidu nakam ta ban yakni ya ka Golden Boot haka English Premier League haka bolyo ban tap adu kat pratli ki goals eling Haaland bat ka club Manchester City menta ka don pedeng ka jingpen kre nakam ta ban yalekai lashime step halaying persya ya club Copenhagen haka jinglekai second leg jongka round 16 haka UEFA Champions League te parlok tang kire ki kubor ngangai ba pila sengutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublei shibun